ubwo nta bakuru bafite reka mbacira umugani nyamwanga kumva niyanzi no kubona. Isirayeli, Leta z'Ubumwe za Amerika barabwiwe nibumva none zirabakiye. Uburusiya bwanze kwihangana. Telefoni iturutse kwa Vladimir Vladimirovich Putin yageze kwa Donald Trump ati olingate ubyange cyangwa se uzemere hagarika iryo shyano. Abahanga bati inkongoro itazisazira ijya guhiga impande y'impongo maze zombi zikabizira intari zibonye. Leta z'Ubumwe za Amerika umuburo utanzwe n'Uburusiya bagomba kuwumva ku neza cyangwa se bakawumva ku nabi. Mureke Irani cyangwa se ibibazo bibavukire. Ndaje nkubwira amagambo ya Bwana Vladimir Putin kuri Leta z'Ubumwe za Amerika n'umuro yahaye Donald Trump n'icyo bivuze kubijyanye n'urugamba ruri kujya mbere. Irani nayo izanye igihano gikomeye cyane kuri Leta z'Ubumwe za Amerika. Ni gasopo ifite amatwi, gasopo itangaje kuri Leta z'Ubumwe za Amerika. Nyuma amagambo ya Leta z'Ubumwe za Amerika avuga yuko uranium ya Irani paka bazayigarurira cyangwa se bazakwishoka byose bagahangana na Irani bakanayitsinda, kandi amaze kuvuga yuko batazavanaho inzitizi zabo mu mazi blockade. Leta z'Ubumwe za Amerika zawe gasopo na Irani iti kiza nuko mwavana mukagenda. Trump za magambo yavuze uraza gutangazwa nayo. Uyu mugabo burya ngo nagazisazira afashe Irani aravuguta aterera hasi ati bari yatwara barangije baratwara batsinze bagomba no kutwemera no kutwubaha ntabwo batubafitiye ayenya ko Irani yagaragaje ubushobozi n'ubuhanga n'ubushongore. Ndaje mbikubwire ibyatangajwe n'imande zombi. Ntabwo ari byo gusa, Donald Trump yanongeye kwemeza yuko icyitwa blockade yabo cyangwa se inzitizi bashyize mu mazi ngo kirimo guhana leta ya Irani, kandi Irani irimo kubona ko idashoboye imbere Leta z'Ubumwe za Amerika. Muri make Amerika kuko ari big boss bagomba kuyubaha kandi bakayumvira. Grossi atiki uyashinzwe urwego rw'imbaraga za kirimbuzi mu isi icyo twita IAEA yavuze yuko ngo atiyumvisha uburyo Leta z'Ubumwe za Amerika zivuga ko zajya gufata uranium ya Iran bazayivanahe, bazabinyuza mu zenzira, bazagira muri Iran gutese. Grossi magambo yatangarije ibinyamakuru b'New York Times ntabwo yumva neza ukuntu Leta z'Ubumwe za Amerika zikomanga mu gatuza ngo zivuge ko zajya gufata uranium ya Iran. Nyamara ni uranium Iran ivuga ko ntayo ibangamiye, ntayo bashaka gutera, ntayo bashaka kwataka. Ariko Leta z'Ubumwe za Amerika ziti oya, twe natwagira umutekano, twagira umutuzo, uranium yose Iran ifite tutayitunze. Cyangwa ni za bindi byitwa ishyari kubona umuntu atunze ukumva utwe watujyana. Ntabwo ibyo byari kwa Leta z'Ubumwe za Amerika bahu. Kabara akaga kabaziye rero kuko Iran nayo yahagamije cyane ko itazigera yemera gupfukamira Leta z'Ubumwe za Amerika ngive ku bushobozi bwayo, cyangwa nayo iri kwigira bagiye kuzayihondahonde yemere. Reka nza tubigemo kamwe ku kandi muri gutangazwa. Cyewe Dumungu wa Kamanzi wo Ruwande cyane ku musozo nk'ibisanzwe. Maze unyemerere duhere kubyitwa guca gasuzuguro kwa Vladimir Putin ngo yanga abasazi akanga n'abantu batiyubaha, yanga abantu bitesha agaciro bagashaka gutesha agaciro abandi. Ntabwo ibi bikorwa bya Leta z'Ubumwe za Amerika bishimisha Uburusiya habe na gakeya. Ngo niba ari abahanga bakora ibyabo ariko bareka abanya-Irani ntibanabibasire bagende mu buryo bwabo, bareka abanya-Irani nabo bikorera utuntu twabo ko naye batatse babatesha umutwe kubera iki. Kanje nawe twumva amagambo yatangajwe. Na magambo yavuzwe ku ruhande rw'igihugu cy'Uburusiya aho guhamagarwa kuri telefone mu buryo butunguranye bizongeye gutungurana. Ni ibihugu bibiri bikomeye ku isi bihurira mu bijyanye n'ingamba zo kugira intwaro za kirimbuzi mu buryo butangaje bwa diplomasi. Perezida w'Uburusiya Vladimir Vladimirovich Putin yagiye ikiganiro gikomeye na Donald Trump mu gihe isi yose yamaze kunanirwa kubera intambara yo muri Ukraine n'ihagarikwa ry'imirwano muri Iran. Umujyanama mu bya diplomasi w'Uburusiya Yuri Ushakov yabwiye abanyamakuru ko ikiganiro kiganjemo Uburayi gusa, ariko nanone hongera kwiyongera n'ibindi bibazo ibihumbi n'ibihumbi biri metero zinshi muri Asazo bwa hagati. Yuri Ushakov amagambo yabwiye ibinyamakuru naya. Yuri Ushakov yagize ati abaperezida bitaye by'umwihariko ku mibare iri muri Iran no mu gihugu cy'Abaperesi. Vladimir Putin
arabona ko icyemezo cya Donald Trump cyo kwagura igihe cyihangana na Iran cyo kwagura igihe cy'ahagarara ry'intambara na Iran aricyo gikwiriye, kuko ibi bigomba guha imishyirana amahirwe kandi muri ibyo byose bigafasha guteza imbere imibereho myiza. Ushakov Yuri asobanura neza cyane ko Donald Trump akwiriye guhagarika intambara kuko Vladimir Putin we ariko abyumva ko bigomba kuzamo igisubizo gikomeye. Ati ibyo ni amahirwe kuri bose. Guhagarika ibikorwa biremereye byo ku gice cya Persi byazana igisubizo cyiza cyane kandi byazana uburyo bwa diplomasi bugomba gukemura aya mahano kandi agafungurwa umuhora Hormuz. Uchakov yakomeje atangaza ko Putin yatangije icyo gikorwa yamagana bikomeye igerageza ry'ubwicanyi rivugwa ko ryakozwe kuri bwana Donald Trump mu birori biherutse kubera iwe muri White House. Vladimir Putin ngo yamaganye bikomeye cyane iki gikorwa kitarimo ubunyamwuga ndetse kitarimo n'ibikorwa byiza cyane wavuga ko bikwiriye byakorewe bwana Donald Trump. Gusa kuri Vladimir Putin ngo igihe cy'imirwano kigomba guhagarikwa. Muri make ibikorwa byihangana bigomba kuvaho ku buryo bwuzuye, hakaza amahoro arambye, amahoro ya nyayo ari yagomba kwitabwaho cyane mu karere, Iran igatekana, ariko kandi nanone n'ibindi bihugu zose bikabona inzira cyangwa zikabona uburyo bwo kubona ibyo baburira muri iyi ntambara, kubura ibikoresho fatizo, petrol, gaz bitewe n'iyi ntambara, byose bigashyirwa akadomo. Kuri Vladimir Putin nk'uko uyu mudiplomate Yuri Ushakov abivuga, ngo ntabwo abashaka kubona intambara ikomeza, arifuza cyane cyane kubona imirwano ihagarara kugira ngo amahoro ahinde. Ngaho da nibarye bari menge n'ubundi Iran nayo ntabwo igiye kuborohera. Iran iritegura gukoresha imbaraga zayo za gisirikare mu buryo bw'imbaraga, mu buryo budasanzwe, maze ihane yihanukiriye umwanzi wabo. Ni igisubizo Iran yahaye Leta Zunze za Amerika cyangwa se gasopo ikomeye, bavuga ko bagiye gukora igikorwa kidasanzwe. Kuba ari igihe cyo kiri kubashirana bishobora kuba bitangiye nona. Mu gihe ubutegetsi bwa Donald Trump burimo guteganya ibitero bishya ngo kuri Iran, umuburo uteye ubwoba urimo urasohoka muri Tehran. Iran ngizasubiza mu bikorwa bifatika kandi bitigeze bibaho. Ubwo n'ubutumwa buturutse ku isoko ikomeye y'umutekano igaragaza ibibazo biri mu makimbirane yamaze kugera ku nkengero atagomba kwihanganirwa. Amakuru yavuzwe na Press TV kinyamakuru cyo muri Iran cyegereye Tehran avuga kugeza ubu Iran yagaragaje ukwifata kugira ngo itange umwanya wa diplomasi, ariko yaburiye ko kwihangana bifite aho bigarukira kandi ko bazakurikizaho ibihano ku banzi babo nibadahagarika ibyo bihaye gukora muri Asazo rwagati. Iri tangazo rivuzwe mu gihe hari umwuka mubi ukomeje kwiyongera nyuma ko Perezida wa Amerika Donald Trump atangaje ko atahise asubiza nyuma y'igitutu kuri Iran. Nk'uko Axios bivuga, Trump yafashe icyemezo cyo gukomeza guhagarika ingabo zabo mu mazi no gukumira amato yose ya Iran, kandi ngo nugeze igihe amasezerano yemerera Leta Zunze za Amerika agezweho. Trump yananze icyifuzo cya Iran cyo kubanza gufunga umuhora wa Hormuz no gusubika ibiganiro bya kirimbuzi, aho gashimangira ko hagomba kuboneka uburenganzira bwihuse bwo kuri izo mbaraga za kirimbuzi. Byongeye kandi mu ijambo rye rituje, Trump yavuze ko igihe kigeze ngo Iran irire ayinkware, kandi ngo yarangije kumenya neza ko yatsinzwe runo rugamba, ngo nuko nayo ibirimo kwijijisha. Nyine ngo Iran urugamba rwarayinaniye, rero nshake ituze kuko Amerika irabaziye mu buryo bw'imbaraga. Amerika nageraza kwemerera Leta ya Iran gukomeza kwidoga no kwigira nyoni nyinshi. Mu magambo ya Donald Trump ati, ibihugu z'Abarabu mu UAE byavuye muri OPEC. Yegura bitekereza, ndatekereza ko ari byiza cyane, ahubwo ndavuga niratekereza ko ari byiza. Reba Ndamizi Muhammad kandi umunyabwenge cyane, kandi ashobora kuba ashaka kwihitiramo ibyo ashaka. Icyo ni ikintu cyiza ko yavuye muri OPEC. Ndatekereza ko amaherezo ari ikintu cyiza cyo kugabanya ibiciro wenda bya essence, kugabanya ibiciro bya petroli no kugabanya ibyo byose bafite byose. Ni umuyobozi mwiza mu byukuri, rero oya meze neza kandi nabibona neza. Bafite ibibazo bimwe na bimwe muri OPEC. Bwana Perezida, tumaze igihe kingana iki kwitegura ibikorwa byawe byo gukumira muri kariya gace bihagarikwa? Ese ibyo ushobora kubona koko biri imbere guhagarikwa? Oya, guhagarika ari amato n'ubuhanga,
guhagarika ibikorwa bya gisirikare hariya byakozwe n'ijana ku ijana biragaragaza uburyo ingabo zacu zo mu mazi ari nziza. Nakubwira ibyo nawe ugiye gukina n'imikino natwe. Dufite igisigaye gikomeye kurusha ibindi byose ku isi, kandi nubatse igice kinini cyacyo muri manda yanjye ya mbere, kandi kuva icyo gihe twakomeje kucyubaka kandi dukomeje kurusha abandi bose. Nta n'umwe ushobora kutwegera, kandi urabona ko buri kimwe ababyaye twakoreye muri Venezuela nabo bafite igisirikare cyiza da muri Venezuela, ariko byarangiye umunsi umwe gusa nta kintu bakoze. Mu by'ukuri byamaze amasaha 48. Iran rero nayo ni kimwe. Ndashaka kuvuga mu rwego rwa gisirikare twabamazeho burundu, nta gisirikare basigaranye. Byose ni ingabo zacu zo mu mazi zakoze ibikorwa biremereye. Inyanja zose zuzuyemo ingabo zo mu mazi za Iran. Ingabo zirwanira mu kirere ntabwo zizongera kugurukana ukundi za Iran. Dufite igisirikare gitangaje. Twebwe noneho tugomba kubabwira ngo bagiye kurira ay'inkware. Ibyo nibyo byonyine bagomba gukora. Twe nta kwacika intege. Iri kumira cyangwa se iki gitero mwagaze kuri Iran no gukumira amato muri Iran, mugiye muri ibiganiro bya kirimbuzi mubona bizagira ikintu bigezaho. Simbizi biterwa. Dufite ibiganiro nganira nabo ubu ngubu, kandi ntabwo tugitwara indege cyane mu masaha 18. Igihe cyose dushaka kubona urupapuro turabikora, twakwakira wenda na telefone, kandi ni byiza cyane. Ndahamagara cyangwa se nkahamagarwa abantu banze, kandi tukamenya ibisubizo tubaha. Buri gihe nkunda guhura imbona nkubone. Njye urabizi ko mbitekerezaho neza kurushaho, ariko iyo ugomba gutwara indege amasaha 18 buri gihe ushaka gukora inama, nawe uzi ko iyo nama igamije, kandi uzi ko bazagwa wenda urupapuro udakunda mbere y'uko ugenda, bwaba rubuswa kujya muri iyo nama. Byageze kure cyane. Ikibazo ni ukumenya niba bazagera kure bihagije cyangwa se batagera kure. Rero muri iki gihe nta masezerano ahari, keretse bemeye ko nta ntwaro ya kirimbuzi izabaho muri kariya gace. Iyo ni Amerika itangaza ko ibyo ganira na Iran nabo batari kubitekereza, kuko Iran isa n'iyabakaniye, kavuga ko nta gahunda yo guhagarika imbaraga zazo za kirimbuzi. Na Amerika iti ku buryo mutari mwagera ku rwego nta biganiro twagirana namwe. Axios ariko nk'uko bivuga, ubuyobozi bukuru bwa Amerika bwateguye gahunda y'ibitero bigufi kandi nanone ngo bikomeye byibasira ibikorwa remezo bya Iran, bigamije gusubiza Tehran ku meza y'ibiganiro no kuzamura imbogamizi z'urugamba wari rusanzwe rudasobanutse. Muri make Leta zimwe za Amerika zigushaka uburyo zakwataka Iran kugeza ku rwego Iran yemera gusaba ku meza y'ibiganiro, kandi none igomba kwemera icyo twakita nk'amasezerano y'amahoro. Amasezerano Donald Trump avuga ko bashaka ko bagirana na Iran, nubwo Iran yakomeje kugenda yakwepa. Nure ruhare mushaka kugira muri Iran? Bambwiye ko bifuza kugira uruhare ahubwo mu iterambere rya kirimbuzi, gusa bariduye. Nanavuze ni byiza cyane ko barangiza rwose turangiza intambara no muri Ukraine. Aya ni amagambo yatangajwe na Donald Trump. Twe tubishaka kubirangira muri Iran, twe dushaka ko turangiza intambara muri Ukraine. Uburemere cyangwa se imbaraga za uranium izikungahaweho na Iran bwasubije urwego rw'isi ku rwego rukomeye rwo gutekerezwa cyane cyane ku mbaraga za kirimbuzi. Amakuru avuga ko igice kinini cya uranium ikunzwe cyane muri Iran ubu kibitswe mu ruganda rwa ICA rukora imashini za kirimbuzi. Ibi byatangajwe n'umuyobozi wa IAEA Rafael Grossi mu kiganiro yagiranye n'ibiro ntaramakuru za Associated Press. Muri iyo mishyirano, Grossi yavuze ko Iran yahuje ububiko bwa uranium muri Isfahan mbere y'intambara yamaze iminsi 12 2025. Grossi yabajijwe maze nawe agira ibyo asubiza, agaragaza neza cyane uko azi kuri kino kibazo. Bamubajije, twumva amagambo ye nubwo tutamubona. Nyine bamubaza ku bijyanye na uranium, n'uburyo atekereza ko uranium ishobora kuzakoreshwa na Iran, nubwo wenda uranium ishobora no kuzatera ikibazo gikomeye n'uri Leta zimwe za Amerika zifuza uranium. Maze bwana Grossi adaciye ku ruhande agaragaza neza amakuru afite kuri iyi uranium. Grossi yanagaragaje neza aho Leta zunze ubumwe za Amerika zibesha cyangwa se zishuka muri rusange, zitazi neza ibyo ari byo, zitazi neza n'ibigomba gukorwa. Grossi mu gutangaza yagize ati,
igice kinini cya uranium Iran ikungahayeho kiri ngo muri Iran, kiri muri Isfahan. Murabizi ko koko izo uranium ziri muri Iran? Murabizi, mubiziho? Ni amagambo nyine uyu Grossi yabajijwe n'umunyamakuru wo kuri iki kinyamakuru Associated Press. But yego turabizi, ndatekereza ko ariko biri nta bantu twese tubyemeranyaho muri rusange, ariko nanone nagakwiriye kugaragaza ko abanyairan ubwabo ari bo babibona. Ibikoresho byari muri ibyo ngibyo nk'uko bivuga, ni igice kinini cyabyo cyabitswe muri Kamena 2025 ubwo intambara y'iminsi 12 yabaga, kandi kuva icyo gihe biracyahari. Birumvikana ko ntagomba kuvuga ko wenda utashoboye kugenzura cyangwa ngo twongere kugenzura n'ibikoresho bihari, kandi ko ibifuniko bya IA bikiriho. Ndizera ko tutabishobora, ariko icyo nkubwira nuko twatekereje neza, dukomeje kubona amakuru amwe namwe, ariko biragaragara ko tutashoboye gusubukura igenzura ryacu risanzwe aho ngaho muri kara gace ka Tehran. Grossi ashimangira cyane cyane koko iyi uranium ya Iran iteje inkeke, ndetse akagaragaza neza cyane ko mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashaka kuyifata kuyivana muri ako gace ngo bigoranye. Grossi yagaragaje ko amashusho ya satellite yasuzumwe n'ikigo yagaragaje ingaruka zigaragara z'ibitero byabereye mu gace ka Isfahan no mu nkengero zawo. Ubu ngo arimo gushishikariza ko hakongerwaho igenzura rya AA ku nyubako z'ingenzi za kirimbuzi zirimo Isfahan, Natanz na Fordo. Umuyobozi ushinzwe kugenzura ikoreshwa ry'ibinyabutabire bya kirimbuzi yakomeza avuga ko Tehran na Washington bashobora kuba bashishikajwe no kugera ku masezerano y'ubwumvikane. Ati rwose turabyumva. Ati umwaka ushize wari ingenzi cyane, kandi wari usobanura ufungukiye abantu bose, kandi kuri iyi nshuro hari izago byagaragaye nubwo bitari bikomeye cyane cyangwa se nk'uko byagenze umwaka ushize. Hari n'ibyagaragaye ku nkengero z'abantu, niba nshobora kubivuga nk'aho ari inkengero z'ahantu nyamukuru, kuko ari ahantu tugomba kumva ko iyo tuvuga Isfahan atari ahantu hamwe, ahubwo ni ahantu hakubiyemo inyubako nyinshi, ibikoresho, imiyoboro y'amazi, imiyoboro ya uranium, ahantu bakorera cyane. Hari ibikorwa bitandukanye rero bijyanye n'urujya n'uruza rw'ibakorera. Twagiranye ibiganiro bitandukanye na Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ntabwo twitabiriye iki kiganiro gishya cyatangiye mu cyumweru bishize Islamabad muri Pakistan. Kandi ibi ni impamvu kuko hari ibibazo byinshi byaganiriweho nk'uko mubizi, ubwisanzure bwo kugenda mu kirere, ikibazo cy'ibisasu bya balistike, hamwe n'ibindi byaganiriweho mu karere n'ingufu kirimbuza, ariko nivyo biri mu mutima w'ibiganiro. Nyuma y'ibindi byose bivugwa ko ariko byanzwe gahunda na kirimbuza, ariko twiteze ko nk'uko mubizi twari turi mu kiganiro cya nyuma mu gihe gishize mu bijyanye n'ibiganiro muri Gashyantare uyu mwaka. Nanjye niteze ko ubusanzwe tuzasubizwaho uruhare cyangwa se kongera kugira uruhare mikorere uko inzira wenda igenda byegereza kugerwaho, tuzahabwa uburenganzira. Hari ahantu twari turi kandi twakoraga cyane, bityo ngomba kuvuga ko twakoraga igenzura buri gihe turi kumwe n'itsinda. Ni Bwana Grossi abo kubw'ingufu za kirimbuzi avuga ko uyu munsi IAEA batagifite ubushobozi bwo kugenzura ibiri muri Iran nkandese. Iran yarabipakuruye nyine. Nibyo urebye ibiri kuba muri kino gihe muri Asazuba hagati ni surprising, ni ibiri gutungurana gusa, nibyatunguye benshi kandi nawe ubwawe ugatungurwa nabyo, nko kumva ngo Israel bakomeje kwigotagota bayirasaho bayisukaho ibisasu. Nta muntu n'umwe wumvaga ko ibintu bishobora gushoboka gutyo, ariko burya uko barwana nabo niko bashobora kuraswa cyangwa se bashobora kwatakwa bakabuzwa amahwemo. Uti yego. Mu gitero gishya cyo mu kirere, igitero cy'indege cya pilote cyakomerekeje abasirikari ba Israel mu majyepfo ya Libani, agace bigaruriye Hezbollah irimo gukaza ibikorwa zayo byo kurwanya izi ngabo z'abanyamahanga zo gutaka bwa Lebanoni arizo ngabo za Israel.
igisirikare cya Israel kivuga ko umusirikare umwe yakomeretse bikomeye, undi yakomeretse gato nyuma y'igitero ngo cyagabwe na Hezbollah kigaturitsa abasirikari ba Israel mu majyepfo ya Libani. Gusa imibare y'abagaragaye barasweho cyangwa se bashyizwe igisasu abo iyi drone yagabye igitero bahari bahagaze hamwe bagaragaraga ari abasirikari 4 ndetse n'igifare cyabo. Mu gihe Israel IDF yatangaje umubare w'abakomeretse ndetse bakavuga uko ibintu byagenze, bamwe yavuze ko baba barimo kugaragaza imibare mikeya na cyane cyane ko Hezbollah iri kwibasira. Ngo igisirikare ko cya IDF kibitangaza ngo abasirikari bombi bajyanwe mu bitaro mu gihe imiryango yabo yamenyeshejwe ubwo hashyirwaga amabwiriza y'ubutabazi. Iki gikorwa kigaragaza nanone ikoreshwa ry'indege nto za FPV Hezbollah yakomeje gukoresha kuva mu byumweru bishize mu kurwanya ibirindiro by'ingabo za Israel hafi y'umupaka na Lebanon. Israel yavuze ko iyi mirwano ari ugutubariza nk'abasa no guhagarika imirwano agahenge, ivuga ko izakomeza ibikorwa bya gisirikare mu kurwanya iterabwoba ryibasira abaturage n'abasivile. Aba basivile n'abasirikare ba Israel nyine Israel igiye gukomeza ibikorwa byo guhangana na Hezbollah, kuko ngo Hezbollah itubahiriza n'ivyemeranijwe byo guhagarika imirwano. Kubw'ivyo nayo Israel igiye kuri ishoka byose irinde abaturage, irinde abasirikare bayo, ivana iryo terabwoba rya Hezbollah bayihagarike. Nubwo ariko Israel itangaza ibingibi, ku ruhande rwayo Hezbollah nayo irimo gupanga uburyo buremereye bwo gukomeza gukaba ibitero, kandi bakavuga yuko icyo barimo gukora ari ukwihaneza Israel yinjiye mu gihugu cyabo nta ruhushya. Nyuma gato y'igitero cy'indege cya pilote, igisirikare cya Israel cyatangaje ibitero byinshi by'indege zo mu kirere muri Libani ko bakomeje kwataka. ADF yavuze ko nayo ahantu harenga 20 bahibasiriye mu kibaya cya Beka no mu tundi duce two mu majyepfo ya Libani bahagavye ibitero bakoresha indege z'indwanyi. Abayobozi ba Israel bavuze ko ibitero byabo byibasiriye ububiko bw'intwaro, aho intwaro zirasa ibisasu bya roketi, inyubako za gisirikari n'ibyo bitaga ibikorwa remezo bya Hezbollah babyatatse bakabisenya. Israel kandi ivuga ko mu bice byagwiriwe harimo n'ahakorerwaga ibikorwa byo gukora ndetse no kubika intwaro mu kibaya cya Beka, aho ibikorwa byo kuvugurura biherutse kumenyekanira nyine kuvugurura intwaro za Hezbollah ko ariho bari bamaze iminsi bakorera. Kubw'ibyo Israel nayo ivuga ko yahatatse ngo iburizemo imigambi yabo cyangwa se iburizemo ibikorwa bya Hezbollah. Hari nanone kandi amakuru yemeza yuko ibitero nk'ingi bya Israel byageze nanone mu majyepfo ya Libani, aho Israel yavuze ko ibisasu byakoreshejwe kurasa harimo ibisasu bya roketi byatewe neza kuri indo za Hezbollah. Gusa nta cyemezo kigenga cyahise gitangwa ku buryo bwihuse ku rugero rwuzuye rw'ibyangiritse cyangwa se abayita n'ibitero bya Israel. Gusa ngo bya bitero bikomeye kubera ko ari indege za pilote, ariko ibitero by'indege z'intambara n'ibitero za roketi. Guhagarika imirwano bisa nkaho bikomeje kugorana ku mpande zombi, bigaragaza ko biteguye gukomeza urugamba gukaza umurego mu bijyanye n'intambara. Ibyo za ceasefire CCLF bo ntibibareba. Magambo yerutse gutangazwa na Minisitiri w'Intebe wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu alias Bibi, hari ibyo yavuze avuga neza ko batigeze bagarika icyitwa urugamba, ahubwo bazakomeza intambara. Benjamin Netanyahu mu mvugo ye yongeye kumvikanisha ko Israel ifite uburenganzira bwo gukomeza kurwana. Ati muri Libani habaye ibikorwa bikomeye cyane, twakuyeho uburyo bwa za rokete zabo y'ibyugarije igihugu cyacu, twashyize agace k'umutekano tubuza ko habaho ibitero mu majyaruguru y'igihugu cyacu. None rero twatinabuje ibisasu byinshi bya misile n'ibirwanya ifaro byacu bikanadukubita biturutse muri Libani. Ubu turi no gutera kuko ubu turi mu gace k'umutekano mu majyaruguru y'akarere kacu no mu majyaruguru ya Litani turahari. Ubwisanzure bwacu bwo gukora kugira ngo duhagarike ibitero burakomeje. Ibitero byihuse nk'ibitero byo guhagarika ejo hazaza h'imirwano turimo kubikora, kandi twagira amasezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika twagira amasezerano na Leta ya Libani kubuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Netanyahu ati sintekereza ko ibingibi ari ibintu twari gutekereza ko bigomba kuba byoroshye, simbitekereza gutyo. Ibi ndabivuga mu buryo bw'ukuri, akazi nikararangira. Haracyari ibibazo bibiri bikomeye bituruka muri Libani kuri Hezbollah yakoze igitero cya rokete gifite rokete zifite milimetero 22 ndetse n'ikibazo cya za drone zabo z'UAV, kandi ibi bisaba guhuza ibikorwa by'imikorere n'ikoranabuhanga.
ibanze kuri ibi Minisitiri w'Ingabo n'Umugaba Mukuru w'Ingabo barabizi neza turimo gushyira imbaraga mu ikoranabuhanga kugira ngo dukemure ibibazo, kandi nitubikemura dukoresha uburyo butandukanye bw'imikorere n'ikoranabuhanga tuzaba turi mu nzira yo kwambura intwaro Hezbollah, kuko ariyo ntwaro yabo yibanze bakoresha, avuga za FPV drones. Ati Hezbollah ifite ibikoresho byinshi, ifite hafi 10% bya misile kandi byinshi twarabirimbuye, ariko baracyangayikishije abatuye mu majyaruguru. Kandi ndashimira cyane kwihangana kwabo, ariko dusigaranye imirimo ibiri tugomba gukora. Icyo ntegereje kuri mwebwe gukemura ibibazo bibiri, uko nizera ko tuzashobora gukemura uruhande rw'ibyo bibazo byose mu nzira ziri imbere. Netanyahu avuga kuri Hezbollah nayo bwayo koko igaragaza neza ko hashobora kugaruka amayeri ataramwe y'urugamba bashobora kumeza guhangana n'izi ngabo za Isirayeli hasi hejuru. Ibyo bibwiraga bakabibura, bagasanga Hezbollah ifite imbaraga zidasanzwe zo kurwana, urugamba rukaba rwamara n'iminsi myinshi. Mwivuga ngo amayeri yo ku rugamba, umenye ko Hezbollah nyine yatangiye kuzana uburyo bushya bw'imirwanire butigeze butekerezwaho kuri uyu mutwe. Benshi batangiye kubyitirira Iran. Hezbollah igaragaza ko ishobora kugaruka mu mayeri ataramwe, agaragaza ko kuva mu myaka y'1980 uko bakoraga ati ko bagomba kumeza gukora. Nkuko Al Jazeera yabitangaje, umuyobozi mukuru w'ingabo yavuze ko itsinda ririmo gusuzuma ibikorwa byo gukora no guhangana n'abasekere majyepfo Liban ngo babuze Isirayeli kwinjira. Iri tangazo rivuga igihe ibitero by'ubwiyahuzi byasobanurwaga nk'igitabo cy'ibanze baye mu gihe imirwano yo muri kino gice ikomeje kujya ku cyiciro cya kabiri, kurasana kw'abarwanyi ndetse n'abasekere ba Isirayeli bikaba bikomeje kujya mbere, kandi arikoreshwa amayeri menshi y'urugamba. Gusa ngo bishobora gutuma nanone imirwano yaguka ikarenga ku gace. Nkuko Al Jazeera ibivuga, igitekerezo kirimo gusuzumwa ngo nukohereza abagabi ibitero mu duce twigaruriwe kugira ngo bibasire ingabo za Isirayeli zikorera hafi y'umupaka. Sinzi mbi kubyumva neza. Isirayeli yohereje abasirikari mu majyepfo ya Liban baturutse mu majyaruguru ya Isirayeli, bagenda bakora icyitwa gufata agace bakakagira k'umutekano buffer zone, cyo bita ingamba z'ubwirinzi. Mu gihe Isirayeli ikora ibyo rero, Liban, abo muri Liban aribo Hezbollah nabo barimo gupanga uburyo bukomeye bwo kwinjira muri ako gace Isirayeli irimo gukoreramo, bagacengezamwo abasirikari bo kujya guhagarika abasirikari ba Isirayeli. Nukohereza abahigi bo guhiga abasirikari ba Isirayeli maze bakabakumbanya bakabahagarika mu komeza kwinjirira ubutaka bwa Lebanoni kugira ngo birindire umutekano mu buryo bwuzuye, basireho agace k'umutekano. Hezbollah ishingikirizaga cyane ku bikorwa nk'ivyo mu myaka y'1980 mbere yuko ihindura intera mu myaka y'ibirwa mwiza mirongo ikoresheje ibisasu bya rokete, indege zijya pilote ndetse n'uburyo bwo kurwanira mu ntambara ariko ku ntera ndende. Umuyobozi w'ingabo yavuze ko iri hinduka rishobora kubaho ari ngombwa mu rwego rwo kwirwanaho bagamije kwanga ko Isirayeli yakwigarura ubutaka bwayo nk'amajyepfo ya Liban. Avuga ko hari gahunda zateguwe imbere y'igihe kuri kino kibazo zigomba gusubiza inyuma Isirayeli. Ibitekerezo byavuzwe hagati y'amakimbirane akomeye ya politike muri Liban. Perezida Joseph we yashinje Hezbollah ubugambanyi mu ijambo rye rusange, yibaza niba uyu mutwe warasabye ubwumvikane bw'ibihugu mbere yo kwinjira mu ntambara zabanje. Yavuze ko abaturage basanzwe mu majyepfo bagiye bishyura ikiguzi cy'amakimbirane abera ku butaka bwabo kubera abandi. Anasaba abanenga ko bagomba gucira imanza ibiganiro zose bashingiye ku byavuyemo aho gushingira ku birego. Gusa ibi yatangaje Al-Qasim nyuma y'ijambo rye nk'umuyobozi mukuru wa Hezbollah Naim Qasim yanze icyifuzo cyo kwambura intwaro uyu mutwe ndetse na buri abayobozi ba Liban, ko byavuze ko ari ukwihutira gukora cyangwa se gukoza isoni igihugu cyabo mu byo yo kwemera ibyo Isirayeli basaba. Ku butaka ingabo za Isirayeli nubwo zihari bikazongera ibikorwa byazo ngo zigomba kwitegura nanone uburyo bukomeye cyane. Hezbollah nayo yiteguye guhangana n'izi ngabo ziri ku butaka muri Liban, ingabo za Isirayeli ku buryo zigomba gusubizwa inyuma bidashyize kera. Bisa naho Isirayeli yiteguye uburyo buremereye cyane bw'imirwano, ariko na Liban aba Hezbollah bakaba biteguye uburyo bwo gusubiza inyuma Isirayeli kugira ngo bareke kwigarura ibice by'abandi, ubutaka bw'abandi. Ibyo Lebanone itabona nayo kari byiza, ariko Hezbollah ikavuga yuko igomba kubibona inagira iki bikoraho.
Hezbollah ni umutwe ufatanije na Israel na Iran mu kurwanya Israel. Batangiye kurwana na Israel nyuma gato y'urugamba rwatangiye kuri Iran tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, ubwo bavuga ko bari gukora ibikorwa byo guhorera Iran kubw'urupfu rwa Ayatollah Ali Khamenei wishwe na Israel afatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bitero bagabye kuri kino gihugu cya Iran. Gusa Iran kuva icyo gihe n'amagingo aya ntabwo byoroshye bona Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'undi bacyari mwihangana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, bararebana y'ingwe uruhande rwose rushinja urundi kuba se bayazana ibibazo bikomeje kuri Burasirazuba bwo hagati, ndetse no kwamagana uruhande rumwe barushinja kuba ari rwo rutuma mu isi yose tugirwaho ingaruka n'iyi ntambara, cyane cyane binyuze ku muhora Hormuz. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga yuko Iran yawufashe bugwate kubw'ibyo ngo amahanga yose ababajwe cyane n'iki gihugu cya Iran, barimo kwamagana rero uyu izi ngabo za Iran bitewe n'uyu muhora. Umuryango w'abibumbye ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uyu muryango mu gashami gashinzwe umutekano ku isi, dore amagambo yatangaje yibasira Iran. Isi yose ibitayeho cyangwa itabyitayeho, turimo kubona ingaruka zikomeye mu bucuruzi buhuriweho n'ibihugu zose, kandi ubu inzira zo mu mazi ari izo mu by'ukuri inzira nyazo z'ubucuruzi mpuzamahanga, aho hafi 80% by'ubucuruzi mpuzamahanga bunyura muri izo nzira z'amazi. Ni ingenzi cyane kuri twese nk'umuryango mpuzamahanga ku buryo tudashobora byirengagiza no kwirukanwa muri izo nzira, ku buryo tugomba guterwa ubwoba n'abantu bitwaje intwaro bakadugaba ibitero by'ubujura n'ubusambo, kuko iyo bibayeho isi yose yishyura ikiguzi cyazo, kandi isi iri kubyishyura. Ibihugu byinshi biri kwishyura iki kiguzi kurusha Leta Zunze Ubumwe za Amerika, barimo kwishyura bitewe no gufatwa bugwate kwa Leta Iran mu muyoboro wa Hormuz. Dufate umwanya turebe ku mibare. Ubusanzwe umuyoboro wa Hormuz unyurwamo n'utugunguru miliyoni 20 yitwa petroli ku munsi, amato 40,000 ku mwaka, kandi byaba bigiye gushyushya none muri Burasirazuba bwa Aziya y'Iburasirazuba cyangwa se kugaburanya abanyafurika yo hagati. 20% by'ibikomoka kuri petroli ku isi yose na gaze karemano LNG n'ifumbire mvaruganda 15% byose bikinira muri uyu muhora wa Hormuz utaziguye, kandi hafi ahangaha nibo bagenzura nanone umusaruro w'ubukungu 75% abatekorwa bacu mu bihugu byo mu kigobe cya Gulf. Inza niyo banyuza mu musaruro, hejuru ya 50% by'ibiribwa byo mu karere kose niho binyura. Birasobanutse neza rero, ntago bitangaje ko mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga, nubwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran avuga ko nginzira atari iya Iran yo kuyikoresha ibyo bishakiye nk'umuyoboro wayo bwite, ni ikirango cyayo niko bavuga. Ntabwo ari ingwate ko Iran katubabwira, ntabwo ari uburyo bwo gushyikirana kwa Iran ngomba gutuma umuhoro ufungurwa, ntabwo ari umuhoro usoreshwa na Iran, kandi ibyo ni ibihugu birenga 100 hanze y'imiryango zatanze ubuhamya muri mwe mu nama nyambaga zashyigikiwe cyane mu myaka ya vuba ahangaha. Ibihugu 100 nibyo byavuze ibyo bavuze, nanjye ndabivuga. Baravuze ko umuhora atari wa Iran. Ibi ntabwo ari Iran igomba gukina nabyo rero mu buryo bwo gucuruza ibintu bisa kubera ibyifuzo byabo za kirimbuzi bitemewe n'amategeko. Bagenzi banjye, mu byumweru bitarenze 3 bishize isi yose yahuriye hamwe kugira ngo irwanye iki kibazo ku mutekano w'amazi. Inama y'umutekano yemeje umwanzuro wa Loni w'inama y'umutekano ya Loni ifite umutwe wa 2817, aho abaterankunga 166 bakomeye babyemeje basaba ko Iran ihagarika ibitero byayo bikomeye ku bihugu biyikikije. Uko mwumva mumeze kose ku ntambara iri kubera hariya, bahisemo kurasa mu mande zose barwanya ikorwa remezo by'abaturanyi babo, kandi isi yose yamaganye inzitizi ku bwisanzure bwo kugenda mu nzira ya Hormuz. Iran nta kindi yakoze uretse kwirengagiza uwo mwanzuro. Iminsi 40 ishize bashyizeho ibisasu byo mu mazi, barashe ku matwi y'abasivili. Twakoze ishoka byose kugira ngo dusenye ibisasu byo mu mazi kandi turinde ayo mato.
ariko bakoresheje nanone mu kurasa ibisasu ibihumbi bya misile ku mirwa mikuru yo mu kigobe cya Gulf, ku bitaro byabo, ku bibuga by'indege zabo n'amahoteli yabo mu duce dutuwemo. Bateye ubwoba ko bazishyuza amafaranga menshi, kandi ibi ni ruswa, kugira ngo bemerere amato atambuke muri umuhora wa Hormuz. Kandi mu buryo nyabwo baracyagaragaza kwica abanyamerika benshi kurusha uko bagiye babigenza mu myaka 47 ishize. Iyi niyo mpamvu rero Perezida Trump yategetse ko habaho ingamba zikomeye zo kurwanya ibitero bya Iran mu bijyanye n'inyanja, no kugira ngo habeho umutekano n'iterambere ry'ubukungu bw'isi yose. Nubwo bari mu bwoko bw'ibitero, ubwo bwoko bw'amasasu yabo, ibihumbi by'indege zitagira pilote na za misile byinjiye muri Bahrain niyo ry'ibihugu byo mu kigobe byashyizeho none undi mwanzuro wo kurinda ubwisanzure bwo kugenda mu mazi no kurinda umutekano mu mazi mu nzira ya Hormuz. Ariko ikibabaje ni uko ibihugu bibiri, Ubushinwa n'Uburusiya, zanze iki cyemezo maze bihitamwo ubutegetsi bw'idini bukomeye nk'umufatanyabikorwa wabo bwa Iran, kandi birengagije nkana ibibazo by'ibihugu byacu byo mu kigobe cy'inyanja ndetse n'ubukungu bw'isi yose. Bahisemo kurinda ubutegetsi bwa Iran uburyo bwo gukoresha ubwenge busanzwe, kandi bahisemo kwirengagiza igitero cyabo aho barwanya amato rwose atwara imizigo. Ibyo bikaba bigoye cyane kubyumva bitewe n'uko ubukungu bwa Aziya y'Iburasirazuba, Aziya y'Amajyepfo n'Iburasirazuba, Aziya y'Epfo na Afurika y'Iburasirazuba ari bo bagizwe ingaruka gikomeye cyane n'iki gitero kinyuranije n'amategeko ku bwato. Ikibabaje rero nuko ibihugu zombi byashyize imbere inyungu zabyo z'ubukungu kurusha inshingano mpuzamahanga. Amasosiyete yabo n'abaturage bashyigikiye Abahuti bashyigikiwe na Iran, ndetse kandi banakora ubukangurambaga nkuko bamaze imyaka bavuga ko bashaka kurwanya amato anyura mu nyanja itukura no mu kigobe cya Aden. Mbere y'iki kibazo byari kimwe mu bitero byabangamiye cyane nano ubucuruzi bwo mu mazi mu mateka vuba aha. Amaherezo bagenzi banjye, iyi nama igomba gushinja ubutegetsi bwa Iran kurenga ku mategeko mpuzamahanga no kurenga ku masezerano ya Loni, kurenga ku bihano by'inama y'umutekano no kurenga ku zindi ngamba zasubijweho mu bikorwa muri Nzeri. Ibyo twashyizeho no kutubahiriza inshingano zayo zo kudakwirakwiza amashanyarazi cyangwa se imbaraga z'intwaro, kuko twari dufite inama yo kudakwirakwiza umuriro mu karere, cyane cyane byatuma intambara ikomeza. Kurenga rero ku nshingano zabo hakurikijwe amategeko agenga inyanja, kurenga ku mategeko y'intambara, kutubahiriza nanone amategeko arengera ikiremwa muntu n'uburenganzira bwa muntu. Ariko ndashaka kandi kumara umwanya munini cyane cyane mvuga ku bijyanye na za misile bashyize mu nyanja. Gutera za mine mu buryo budasobanutse mu nyanja, mu mazi mpuzamahanga, ibyo bituma Iran rwose iba umugizi wa nabi mpuzamahanga, n'abajura bo mu nzira y'inyanja. Iran yemera ibyo byaha, ariko ntabwo ishoboye yemera kandi ko itazi aho ibyo bimine biherereye. Ku bw'amahirwe rero, igisirikare cy'Amerika kirimo kwivanga kugira ngo gikureho izi mine kandi gitekanishe iyo nzira. Ariko bagenzi bacu, tugomba kwagura iki gikorwa. Iki nicyo gihe ngo ihuriro ry'abafatanyabikorwa bafite ibitekerezo bimwe rigira uruhare mu gutanga imbaraga zikomeye no gutanga ubufasha n'ubushobozi bufatika. Dukeneye ubwikorezi bw'ubucuruzi, ubwishingizi bw'amazi n'ubwato, imiryango ifasha abantu irenga 80 muri iyo ikaba inyuzwamo ibikoresho byabo by'ubutabazi mu buryo butaziguye kugira ngo buhabwe ubufasha abaturage, hamwe n'umutungo wa gisirikare kugira ngo bifatanye mu bijyanye n'ubwisanzure bw'amazi. Nk'uko intumwa ihoraho ya Pakistan yabivuze, twagiye duhurana mbere, twahuriye hamwe muri STF 151 kugira ngo dukemure ibibazo by'ubujura bukorerwa mu mazi mu nkengero za Afurika y'Uburasirazuba mu mazi ya Bab el-Mandeb. Umuryango w'abibumbye wubatswe mu bihe nk'ibi ngibi. Twagiye kandi dugira byinshi dukora. Twaretse ubutegetsi butarengenzurwa n'inzego zitegamiye kuri leta bagakora ibyo bashaka, cyane cyane bagamije ibikorwa z'iterabwoba
ku baturanyi babo, mu gihe igice kinini cy'isi cyari cyicaye kirebera. Bagenzi banjye, iki si cyo gihe cyo kuvuga amagambo yoroshye. Ubu ni igihe cyo kugira ahubwo icyo dukora, kandi turasaba isi yose kwifatanya natwe mu kubungabunga ndetse no kurengera ubwisanzure bwo gutwara ubwato n'ubukungu bw'isi. Ndabashimiye, murakoze.